सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अमा फंगनबगी दमकता अखोइना तौ होनबा याबा प्रिपरेशन की लेवल तगी नोंगदा पुंग क्याम की चांग लेक्सि पारगदी moderately ओइबा एग्जाम अमा कमाय तोना क्रेक तोबा ngamkani हाइबदुगी मतांगदा सागी एक्सपीरियंस दा खर थम yam nuai nang question do yam relevant wai tha ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄꯅꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯆꯍꯤ 94 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑ 95 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯪꯗꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄꯥꯒꯗꯕ ꯄꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯅꯣꯚꯦꯜ ꯄꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯔꯈꯥ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯈꯩ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯄꯔꯈꯥ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯄꯔꯈꯥ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ minimum 5 to 6 hours normal study time adum oibi hai aikoi professional life ta leiraba aikoi 5 to 6 hours ki out of office ki matung loira kan da 5 to 6 hours ne bai koina piri se yum da leiraga budi piba ngamde maram di yungi household chores mam lai bising duna maram moiraga ko angang singi adu gi adagi amama tawgani na ngamde adu hojik de isa ithanta leiba ꯄꯥꯝꯗꯁꯨ ꯕꯩꯅ ꯔꯨꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗꯕꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5 ꯅꯃꯥꯖ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯄꯨꯡ 5 ꯃꯈꯥꯏ 6 ꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯨꯡ 10 11 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯄꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯣꯏ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯈꯛ ꯄꯥꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯃꯤꯒꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯣꯕ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ SSC ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ SSC ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯊꯥꯕꯁꯤꯡ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕꯁꯨ ꯐꯥꯎꯒꯜꯂꯤ SSC ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ SSC ꯂꯩꯔꯤ graduate level की से अंगांग सिंचे को UPSC की मंगम होतो भी सिंगो graduate level ता तुम था भी आई assistant commanding तो आन लेरी railway exam की board लेरी railway board की लेरी banking की लेरी को हारी में हम सिंचे तो लोग ना कैसा पे है अंगांग जाम जाम तंग राशि ना उसे उठोगा था लो वो सही मरी मंगा था मागी अंगांग क्या नो वो माना सही मंगा था माना जो पी के दो सिगी seriousness से को अंगांग सिंगे दरकार ले medical तो बने हैं ना सही अनि हम मांगतो मतुंगा medical फंड रहा है general की graduation द चट लेबा करी की नोबा graduation द चट कदो रे general graduation line द चट उजी कई नो medical पा में है दी medical फंग उतरा कदी paramedical की कम लेरी पे कोर्सिंग चपदी कई काई के बा उजी के मतम दा any doctor any hospital लमद चप मतम दा doctor खतन prescribe तो उसे investigation द based on ऑनलाइन prescribe तो बने बा and investigation is part and parcel of medication this hospital की ने कोई हजी की doctor की industry लेरी पे से सिगी बदी पार्ट ऑफ द लोइना माइक्रोबायोलॉजी द तोबी आई द फिजियोथेरेपी द तोबी आई न्यूट्रिशनिस्ट ओगी भी आई तो लाइरिबा फिल्म याम सिंग लोइ चक्की बे आबा दुना अदुगी फिल्म सिंग दो मे चरहनिंगी चला कांदा मखोगी ओबे जॉब सु चान लाकनी जनरल ओइना अंगांग क्लास 10 लोरपगा आई प्रोस्पेक्ट सी याम चाउना आई लाइक सी तंबदा आइनो द खुलों चारो रोय खल्लागदी फोकस तोबो डिपार्टमेंट द चंग कांदा प्रमोशन लेबने बाय खोजु मास्टर लोयर कांदा 12 की लेवल की एग्जाम था रगने बाय कोइना postal assistant or easy but I had the capability so I appeared for departmental examination I cleared the exam then I got promoted to ASP now I may be promoted to some other post later on who knows so maina adum promotion leiba department mai su leibani aina aduna high basina mono dimin to bunate no gi leiba ambition du manghal loibna your ambition chaun leitar gadi chaun dum hono bio पिकना लेरगा दे पिकना होना बियो मरक महा दा हायरगा अमसु फंगौदा तौबसे होनिंग दे SSC की ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम से ना पास तौर सेक्रेटरीट आप कोई सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली दे लेबा पोस्ट तो का फंगा दे सो बनेबा माय सिविल सर्विस के द लेरी ने बदु मेना कोई इंस्पेक्टर की पोस्ट इनकम टैक्स की लेरी को दे CBI की लेरी तो गानो लेरी बे डिपार्टमेंट में आमसिंग से लोइना पुल्लगा ने बथार का दौर से अदुगी मागे हो कॉमन सब्जेक्ट दो 12 level दगी मागी अदुगी पर्सपेक्टिव तो लाइक पाबा होरप दरकार ले मैथमेटिक्स हाइरगा सो साइ शॉर्ट का मैन व्हाट कदगे अदु हाइबम दरकार लेगनी अदु नहोगी राशि इंस्टीट्यूट ना तापीरी दुने हेना अदुम हेना
mamutana khangamani aina haibadagi di hena aikoi charakpa knowledge du khaktani leirisi ko aduna adugi angang sing do thage ha targadi Delhi just like ai chak cha da ya de do adu maina ne Delhi gi ahum mari de extra ma other than my normal duty de ahum mari de pahanni ge ko satra gi punsi da du khaktani matam mai se amo halaga la ka do gunate kun mari na pi matam da IS officer oiriba mi do adusu IS officer oi hauda mi do mo adusu kun mari khaktane ba phangi cha parana aduga kari gi no ba mi man IS officer oiriba mi man oi haudre se but how he utilize the 24-hour it depends aduna maram oiraga loina magi success to le paneba aina 24-hour da 23-hour tum leirani amana 24-hour da 2-hour tum maga like pa ki bagi khena bane we should give you we should time se phasana manage ta hoga to ne to paraga de inshallah adum success hoigani so misa sana hojik thambikriba point do sa khoi SSC gi exam tha bagi job exam tha bagi face to bagi student sang che adugi matik masingan thai haibasi sa yamna sumbo khobni sa class amada mi yankai lekpa taminar ko se sa class 12 loira amatung khidadi makhoi ani dagi hena ahum dagi hena job exam je face to rakte ba de ato patuna karai kadai de satrino madu awareness mat padagi hiram du khangu dabadagi exam du lai khang dabadagi thadana mang khibra natragana atopa kari kari tawkhibra masi awareness khara wat padagi oi haina lau do ibra sa masi kari dan tham awareness wat pagi ni adu matung Manipur gi khoi gi culture ama lai eba ko Manipur gi culture ama lai di kai noi ka the government job sida adu so mo paisa piraga thabak tawbi ya hebi wakhal ma tum lai gre number 1 ko adu thabak gi paisa changoi no paisa nu sa taw go no na har su thajadabi idragadi ya go ina pot ama lai eba ko hoje hoje lau yo naga changbagi phibam do hospitality industry se sida hoje hoje demand yam lai babu mayam lai eba thabak lupa lakh am makhai ani pitho ka da ahum ting thoga ma Japan da thok to runa mi leke ba thiba kan da ko mi ai gi imung manung da so haire laikai da so haire adu lupa lakh ahum chang ba to yap chaw ba paisa wen ui ba whereas kaisu lai taba job ba no to lupa lakh tara pi bagi di ready da lai ba maps adu di asai gi mana pa mi pot sure oi di kan khan ba du gi ne ba thabak se interview pass to ba nang selection phanga matung da chatlu oi certificate phang kan da chatlu oi na ha da chaning da bam le thabak mayam lai thabak ya wat lai te tawning ba ngang yam wale tawning ba ngang wale skill lai tragadi confidence masa da lai ti ba mayam do wa ngang u da ba interview face to ru da ba se masa se hana tan le ba thaba ma to dringai da inga moida ina khan ba targa de the first step of failure Manipur masa sing sina sports ki any field da first tari ba success oi ri si kari gino nang Manipur da lai ri ba ga sing any ball kau da su kau da mi do football kau da mi do su yeng kan ai su kau ba hai ne ba wakhala ma tu lerang ne ba mana phun ri mana mana counter ri ba se ai su ngam ni da na khala ma lu ne ni so ngam moi da mi or so wakhala ma lai ne ba han ba mango da confidence ma dum lai ri se inborn quality ma lai ri se sina magi asa gi thabak tu mai pak gi chang tang kha pengen bau ram ne adu chap mana opposite ta muka aina thawa any ma chap ka ai ngam moi ne si possible aina kam ngam doi ne e kan ba ubu kan ma gi fail oi bi chang tang khai me ngam ne sumi sa sumi aduna thabak di lai thabak any field lai ko ma skill adu gi makta masa darka lebe skill do lobam darka ni adu gi skill pin ba counseling to busum am lai akoi na su counseling hana Manipur da lai ringai da akoi na organization chelingi matam da su am jaga jaga da dum pirami kana basu memang bangki aduga hojik leiriba phangriba ngang jing ches khang da bagi suna te ignore to bagi ni paisa chang da bada paisa yam chang da bada so dum thabak thibe ya ba macha do hana paisa lam dung da achobong thibe ya ba macha do pai dinga so bodung ngai bisu ya ro ya ba aduna ama phanga ga de ama do lower kan da so bodu gi opportunity do le ma de ama do thado on sakhi be ba marchen ne bi de ko ngang kyam leike private job aro marchen ne bi si pilot ta kyam leike MBBS tam gi do pal lag yang khai umpu puthoga yang ani phu yang khai puthoga ma pa da ko MBBS tam chali ba ko ko pilot commercial pilot tam na ba nga am te khoi de lei tabra ba paisa pai da lei pai ba lei tabra ba du ngam na ba paisa pai ba memam lei ba du commercial pilot ka si tang ga da me khan da be khang de ba hoji phau da ai gi knowledge da di ai gi knowledge chu oram da bi ai knowledge da di ta ta bu u de ba e koi community da gi commercial pilot tam ba chale ha ba se NDA da gi fighter pilot oi ba di lei re ko aduna tongan mamo oi ra do commercial pilot tam be sumena hospital in food industry da lai nutritionist ki tam ba lai physiotherapy spa tawbe ya adagi hair stylist ki adum tawbe ai jo hojik samkak na mi phajaba ahibam da ko ka da mi leiti oina na leiti
chap 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 kak samdu dina tabada tongana phajana style tawra phajana kak ngamba akogi studio amda phajana phamaga tawra anga amta thige ra thiba kan anga amda phangde ba adi thabak lai tabagira na traga mi lai tabagira ba skill lo khina tam tabagine ba avenue memam lai ba job sidi either lai raga ko na changma ma natraga job se ko na create to ba masu de ay mafam du darkar le helagadi nangi lai riba mayang phalgi jaga du da aina salon phaja ba haga de salon do muka sin na mi se dum lakane ba ado aina mo market do create to ri ne mafam du da ado me create to se ay mam di ura ba ngak ne ba phaja ba su ure athi ba su lo ura ngak ni nai koi post lai raga de na hotel industry da de food industry da koi da kam hange mam le re mayang phal zum pareng pareng mam le ya pok to su lai imphal su lai koi missing awap leiti ko ado mena memam leiba hari ba du ko chama na to industry mem leiri ba hari be industry se asi su success oi be ya mem leiba to karam bangang oi ge de ge ai gi cha leiba sing da ai na khangi ba se ngang se ma di pilot oi da ba ga ni se ngang se ma di samga ka da ngang ge se ai su khangi ma su khangi ba ma su masa accept to hon ba ma darkar lai ai su accept to bom darkar lai footballer hara ga su football sana ga do ba ngang se hojik ti ISL kai ka la ga ma opportunity phange ba hana gu moidre paisa su yam phange ko adu football sanan ge aragadi football do hana primary oige do bani asai gi alma magi general education do kan kari legine ba general education so ai top tang de yadi 80% chat yadi edu football su sana ge yadi to didi amasu oi ho do gi chang da le ba do ai koi angang football sana bai le ba taragadi academy da thasing ga do bani ngambo raga na ngamdraga de dum lai ba masa me amasu dum talent do le dum ju sana ri sine so club ta ko ngambo ragadi adu su paisa tha da ba ai invest do ri mangeng khaloi da be doctor tha tamba matam da paisa tha de doctor tamning ba ngang oi begine ba football sananing ba ngang ora gadi hayeng doctor tamuri ba ngang do so football match tu ni wi yeng sat ka do ji hero ne ta du je so no one is above other amana amada ki chawble de my field do loi da ka lai ma tane talent do ikana khangdo pi bom da ka lai adu ga khanga matung da ma ga direction phana pi ra gana loina ba ka soran ka do multi directional oi ga do ne one way da ka chap yar oi education is very important education haraga koi iba pa bai to te hoje ki batanda lai iba bai to kam lege kesu kala su lai ramaro ba to crime di no ma to henga lai sidi education ge value du moral value ko dai no moral value du yorok to bagine ba fata ba thaba amal lai re ji khang khang to ga di ai fata ai gi moral do education ge level du yodo to ri apply to ri iba pa bai du kanate moral da ka lai cultural integration dar ka lai mind integration dar ka lai adu ga punna kunai hem chokla ka ai khak chokla ga ai yum nakan thangna ba sing do aduna loina chara hel le ga ai chokla ple hai biar oi na ai gi thangna ba mi sing do chokla na ba ai gi leiri ba knowledge ai gi leiri ba strength ai gi leiri ba resource to adu sin na bi ba da ka le ba adu ga chokla ga angang sing awareness pibam da ka le mar mar ta ai gi rasi gi no gi is so weekly na fortnightly na traga monthly career awareness tambi local level to bi ke su kai di yam chauna paisa yam changna dhumdam tawraga madugi mayam gi bitha ko inna mana tabida local level da noi gi leiba angang sing do yaraga di survey ma to bi mayam hal gi survey to bi raga 10 pass to mi na ke ano graduate pass to mi na ke ano thabak phangdaw na ke ano phangba ke ano adugi data do leiba matam da noi na thabak to bi apply de data leitabagi ne ba kon thabak to wari data leir kan kana de focus to bodagi karam beri ya to mi se koi target to bodagi se pain khangane adana mayam hal gi area to mu chokala pairi se kungi tangkhai ma manipuri saruk ama chokhala pu sa man do ni ba aduna adom da focus to walu ai su to ningi ngam da bai ni adu ngam ba jaga sinda ma to bis adu ga ngang singe awareness pira thawak to bonus sukchoi chodan muki sana ta suggest to biri ba suggestion se koi pakthok na ba ki damak koi sukchoi chodan pakthok jage sa makha tar ko da sana so juk tham bikre akoi gi angang amase sa masagi talent khangdok tana mama pa singna akoi ge football da ngau jaba angang amu akoi ge general dek charan ba dagi doctor pam jaba bu IS anang de IS thau IS oi gidam ya na sumaina akoi da injal to hai ge da sumai to sra makoi ge moral da sorak ba si sina angang du mang ki ya bagi chance leibra sa da chakna masi masigi matang da point of view si sa gi da kari ne haina thamida lai adum angang mang gi bi abagi adum chance am wan adum lei ba sa ne ba sa mam de 12 wer ko matam dangang se ma pura fully decision lo ba sunga moy ko adu parents ni help to godo bne ba na daga career counselor professional memam lei remote sing sina guide to godo bne ba angang ya pam badi mem lei rambe ba mana pa mi bo se which test sama lo ra kan da khangane ba magi practical magi IQ test lo ngai hojik lei report ko IQ test lo ra ka da khangane MLC possible link ye si possible link di he se khangane ba
hojik ma ai gi chale riba class 6 7 8 tam bangang sing sida hai ai gi apam badi sini nang busi oi ni nang busi oi ni nang gi apam mana kari nang u basing da mayam da uri ba mayam se kogi football sana su unara puram mani doctor oi su ram mani doctor na taw thawak su khagam mani football sana kan da phang paisa su khagam mani kam nuai ba mogi lifestyle su khagam mani loina mak sina na khangi hing do ura kan da nang na pam sina kari ai apam badi si leire na apam kai no hange bai mak adu matung ni nang e pami do tawbe ya bola asai gi film kum ge hagala di pami dai di film kum du pame ise jakpa pame ara di ai ko da to hanning da po dum su leiri mana pama ga su adu gi boundary da manung da leiba taraga di legitimate over size oi ba to han be ya po ram leiba taraga di I have to groom in that way success oi budure be ko da pami se excellent ora budure ma gi adu gi field da pami se adu excellent oi rak taraga di ma gi masagi life du le settle to after all class da topper oi mi nga ta na te bu world se chalai ri se class da metric da 10 da top pass sahi है top तारी से मी गगन है बा 12 का सु top तारी से मी मत ने बा उन सब्जेक्ट कुछ मत की फील्ड कुछ मत की एजुकेशन कॉलेज कुछ मत की top तारी से मी मत ने top ता मी सिंग तो मी होगे तो वो होगा दी वर्ल्ड से कनान चलाई दो इन अको मेडिकल स्टूडेंट ने बा 10 देखो 46% का तने बा कोई लाई से मतलब तो सेकंड डिवीजन भोग बा सी आप चावर खन्नर में बा हौजी की मतलब दा 86 फंग बा बे लाइक फजना पा दा बांगा सु तुम फंग बा यावरी है बा adagi fazan phangbu do kan hotna phangbu su dum yauri ba so mara phangi do phaina traga phati habe gi na te na ji phangi ba ma to that's okay no problem adu da ai kari to gode gi habe gi vision clear ho ta ragadi top ta ki mi na phangau do po to ma second division first division for ma so dum phangi ne ba sai mai vision clear ho chat ki ta ragadi aduna question hang le koi do ni angang jing no question hang de ba hoji ba dam da haibe dum chat le ba isa da question hang ba why ever pose everything umadam da ai pose sida cm lady je why ever pose kangani si kai ginu sum yori je na question hang before ba I want the answer from where once you start asking question you will start getting answer computer do so ai question hang the answer p de ba ado maine isa ki mind je sida so ai question hang ba madar kal le anga ki question hang gotam godo bani mapa ma do question hang godo bani amado ro amada hang godo bani yamna katu karani question nate b wahan no question nate पामी बा खंग्रि बा पोतो क्वेश्चन आंग ओरगदी सॉल्यूशन मसान ला का नम मदु मागी मेमोरी दा हें बदुम लैने बा नंगांग सिन क्वेश्चन हंगन मम याम दरका लै आई करी तौदो नि सिन नोंग दि याखै रा हंग तौनी साब लरगा तुमम दा आई करी तौनी आई गी पुंसी गी एम करी नो हगलक पगा दुआ सोल मदु आई गी पुंसी गी एम करी नो ngasi ai quran son ga dabra solo dabra nama son ga dabra solo dabra like na kari ko pa ga kari gi no na like pa ga si imana like pa wa si na kari gi no si question me am si ma sa ma than hang kan da ne ai ko na tak pi am da kan lai ba ga ma sa ma than pa gi ne थागतसरिसा साना मारी चुमना थम्बिख्रे होगी टॉपर ओइब खक्तंग मी ओइगदब नते होगी बैक बेंचर सिंग हाइतारे बैक बेंचर सिंग जो दुम कोना थंगदा होनरा कांदा होगी मकोक थोंबा दुम ओरप यावी ओसो रे दुगे दुम मया ओरबना हरुप सिंग जो दुम मी ओइदब लेते मी होत होनरा तारगदी गेप अप तौद्रगा तारगदी मी ओइरे हाबतुनी नुंगाइजे सा